Салому алейкум, тамошобинони азиз, подписчикони меҳрубон, апаву хоҳаракон, модарон, ҳамаи шумоёнро ман ба канал хушомадед мегӯм. Умедворам, ки ҳамаи шумо сиҳату саломат ҳастен. иди аз пеш омада истодаро ба ҳамаи шумоён муборакбод мегӯм. дар иҷа чӣ хеле ки шумо духтаро дидестен, видеоро инами хел сар кардем. иҷада камтар самбусаи алафин кардем. зиёд видео карда натонистум. чанд қае ки метонистум ман ҳамон қадар видео кардам баҳри шумо. бо дар иҷа боша гулкарам жарид кардам. боз ина хехай гулкарамҳои сурхак жарид кардам. дар даруни тухм вақти гулкарама тар карданда намҷода ман зелина андохтум, барои ки зелина дӯст медорам. барои ҳамин зелина андохтум. намхехай хушрӯвак жарид кардам, гирифтум. ирӯз чанд чизагарам хел тайёр кардем, то чени метонистагӣ видео кардам духтаро. дар иҷа самбусакҳои бигем ки алафини мо тайёр шиданд. инами хел акун мо метавонем ки духовкава монда сирх карда бигирем духтаро. инами хел хай чени метонистагим шумо да ма видео кардам, чунки корум зиёдтар буд. ҳамаи ира хе дар танҳоӣ натонистам видео карда бигем ки ва ами чӣ кореро ки кардаиста будам даравак баҳри шумоён боз видео кардам духтаро. инами хай чӣ хеле ки диден самбусаҳоро печондем. дар дуруш алафай камтарак тухм кардем, камтар кунҷид чошидем. акун метавонем ки дар духовка монда сирх карда бигирем ша духтаро. ҳамаи шумо зиёд миннатдорам духтаро барои дастгириҳо, барои ҳамаи янами лайку комментариҳо зиёд миннатдорам. дар иҷа боша камтарак угро дорем. угро аз хонаи ҳамсоя оварданд. дар иҷа боша ина самбуса дорем, гулкарам дорем. инами хел ирӯз ифтори мо да инами хел тоҷикистони биҳиштосоз, серфайзу сербаракат инами хел ифтор кардем духтаро. дар иҷа боша гулакҳои маҳанё. гулои ма чанд вақт надида будам, ёд карда будам. чӣ хеле ки хай дидестен ина омадам. и духтараке ки дар хонаи ман мешиш гулои мара хушрӯвак нигоҳ кардай. инами хел савзи хушрӯй истодиям. раҳмати калони духтаракда ки гулои моро хушрӯ нигоҳ кардак. ина духтаро инами гулои маҳан. баъд духтаро дар иҷа боша ираҳое ки мо омадем ай Россия бигем омадем. чӣ хеле ки шумо да гуфта будам дар раҳ мо як сутка маҳкам истодем, чунки раҳо инами хел сел буд. барои ҳамин дертар омада расидем тоҷикистонда. чӣ хеле ки шумо дидестен раҳоро ов ҳамаро зер кардагай. дар иҷа боша милитсияҳо хай роҳ нишон додестиянд. дар иҷа духтаро нохушӣ дута дулан инами хел ғалтидагӣ намедонам одамои дуруша наҷот дода тонистанд ё натонистанд ки инами хел ду дулан ғалтидагӣ буд. бениҳоят мо зиқ шидем и ҳолатҳоро дида. бениҳоят бигем ки дилмон ба инами шахсоне ки дар инами даруни дулан буданд хеле дилмон сӯхтак духтаро. ин навор дуюмбора мондагиай. и ҳамун як наворай. ин ҳамун ду дулане ки ғалтидагиянд духтаро. иёро спасат карданд. баъд чӣ карданд духтаро? баъд роҳи моро кушоданд. баъд мо раҳкӣ кардем. ҳамтагиам чӣ хеле ки шумо дидем раҳҳо пури об буданд. инам хел хай раҳакора камера кардам барои шумо. дар уҷа чӣ хеле ки шумо дидестен обай дар ӯ тарафи раҳ як ними об сафеда, як нимаш кабутай духтаро. мо ҳам хел раҳмона дурозтар карда ба даруни алмата омадем. инам хали оба дидем ки об кабутай, як нимаш сафеда, об якҷоя намешавад духтаро. дар видео буқа намоён нестай набошам. ҳамин як ними об саб сафеда ва суш кабутай. инами хел раҳҳоро хай баҳри шумоён
бо камтар камера кардам ки шумода нишонтиюм. Иам раҳои Қазоқистонай духтаро. И шабунази шабунашай и дирни Алматаяй духтаро. чени метонистагим кам-камам ки боша ма камера кардам, чунки ма ваъда дода будам ки ма ба раҳ меравам, баҳри шумоён видео мекунам анами раҳҳора, давлатҳора, айчанд давлат ки мегзарем ҷора ма барои шумо видео мекунам гуфта будам. Барои ҳамин иҷа боша наму дирни Алматаи, дирни шаҳршай. Агар раҳ маҳкам намебуд, мисол мо ба и дирни Алмата намеомадем, раҳи мо дуроз намешид, раҳи мо кӯтоҳ мешид, мо тезтарак рафта ба хонамонам мерасидем. аз сабабе ки дар раҳ мост чапа шудагӣ буд, мо ӯ раҳ қади рафта натонистем. ба и раҳмона алиш кардем, ба дигар роҳам ки омадем, серавно и раҳам сел шудагӣ буд. як сутка амуҷа тоқат кардем, ждат кардем, раҳавӣ кардан, баъд мо омадем. Духтаро иҷа Узбекистонай. Узбекистонай иҷа инами сабзу инамҷо ҳама манзараҳои Узбекистонай и. Чӣ хеле ки гуфтум, ай чанд шаҳре ки бизгарм, ма видео мекунам, баҳри шумо мепартом, мегӯм ки иҷа куҷоҳай. Анамҷа чӣ хеле ки шумо дидестен, иҷа намо Узбекистонай. ҳавои Узбекистон ранги ҳавои худмонай духтаро. Ана иҷа боша чиай? кӯҳҳои сарбафалак кашидаи Тоҷикистони худмонай духтаро. И анаму раҳе чӣ мегӯянд, Лелнабод мегӯянд, чӣ мегӯянд? И ҳамун раҳай духтаро. инам хел хай манзараҳои хушрӯ дора. Тамошо карда омадем. Инами ҳамаш ҳами чиянд? Ай ниҳаю ҳама зиёд авҷа бигем ки информатсия надорам. ма мамхел чӣ хеле ки шумо дидестем, марам якум бор дидестам анҷора. Амхел деҳаҳои тарафи Панҷакенту инами ҷоҳое карочи. Инами хел хай деҳаҳои хушрӯ дора, обҳои тоза, анамо барфҳое ки дар тори кӯҳан анамво об шида ба замин меғалтанд, мерезанд, баъд амо оби тоза, мисол ё оби тоза истеъмол мекунанд. Инҷа чӣ хеле ки шумо дидестед, инам як деҳа ҳай, бигем ки ранги картинка ҳай, хушрӯ ҳай. Инам хел хай раҳҳора чанд қайм метонистам духтаро баҳри шумо камера кардам. Инам хел кӯҳҳои Тоҷикистони худмонай. чӣ хеле ки дидестем унҷо дар ҷуббор дар об рафтестай. хай камтарак чиам буд, камтарак страшниам буд, лекин манзараҳош манзараҳои зебо буд духтаро. хеламон дахай маъқул шид. инам хел хай тамошо карда раҳҳора омадем. Агар амо Қазоқистон маҳкам намебуд ё ин ки сел намебуд, мо барвақтарак омада мерасидем, дар 2 рӯз мерасидем. Азбаски раҳ маҳкам буд, моста чӣ хеле гуфтум чапа шудагӣ буд дар Қазоқистон, барои ҳамин мо камтарак дер кардем духтаро. хай инами хел раҳҳора камера кардам. чӣ хеле ки шумо дидестен, бигем ки ранги картинка ҳай. Якдам бигем ки мери ай поён мерай, кӯҳҳо дар боло мемонанд, якдами дигар мебинӣ ки ту дар болои кӯҳи, раҳҳо уже дар поёнанд. хай туннелҳоро гузаштем. мегӯянд ки ҷаҳондида бошу ҷаҳонхӯрдане мегӯянд, ҳамихе як матал ҳаст, мо ҳамихе шидем. ҳамаи чанд давлата бигем ки дидем ба и баҳона. Узбекистон, Қазоқистон, Тоҷикистон, деҳаҳоша хеле деҳаҳои зиёда дидем. инамҷа хай Лелнабодай ҷо нағз хай омадем, расидем духтаро. инам хел хай ирза видеомонам ҳамихелак ба охир мерасонам. насиб бошад видеоҳо тез тез мебурояд духтаро. ждат кунен.
اینم خیلی خیلی دخترها خیلی تا ویدیوهای آینده. سلام علیکم دخترها. در اینجا رقیه میخواه کیکس پزه. اینجا همه چیزاشو تیار کرده. میگه من کیکس میپزم. اینجا قلاب بش موندگه. همه چیز کوش تیار کرده موندگه. این چخل که دیسین دو دونه تخم در کار. یا پیاله شکر، یا پیاله شیر، یا پیاله روغن، یا 200 گرم آرد. در اینجا بشه چهارمغز ایتیورکا گذروندگی کمتر داره. میخواه که کیکس پزه. آب رزرختی و وانیلین داره در اینجا. خیلی سر میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا او کرده خیلی هرچی که تخمار شدگیم دخترها برای همه وقت کار کردنی میشن چیره اما تخمه بشوین رنگی رقیباری باید پیچوقشه یکی داره میشه اگر غلط تونده نگه جای دیل تونپرای که چی توزه حکایده انا تخمه و شکره یا جویا کردی قبل چیره شیره انداخته دخترها در اینجا من چی نمیکنم هم چه خیلی خودش میخواهم که تیار کنه چه خیلی بیویه نمیخواهش روی یک جویا کده خواهی چی میاندازی بود؟ روغن. نوبت روغنه؟ دوزش خواهی چی را میدازی بود؟ نوبت آتش. Just almıştım. این از رفتی به وانیلین انداختک از رفتی به زیادتر نباشه بزن. ما همشه انداختی خمشتم. درست خمیرت کمتر بود هم یه نیم شمی انداختی نوبت چیه؟ نوبت چهارمغز. بیا خرد چهارمغز. دخترها زریاد تلفن مردسته вже возьми اندازه میپزیم شبه بیا در آبریسکی زریاد تلفن مرد سلام علیکم دخترها همه کسا سوزین خوبین چول دارین ما در اینجا میخوام چی کنم گروخ شوربا کنم یه در گروخ تر کردگیم در اینجا محصولات هایی که گروخ شوربا در کار میشوه نمی محصولات ها این نخته خیلی تر میکنم دخترهای را دی نخریدم از پی نکدم تر کردنده ای را ما تر میکنم ای را برای این برآوردگیم یا باشه محصولات هایی که ما باید گروخ شوربا تیار کنم در اینجا چه خیلی که دیدین اینا دیگه ما موندگی روغن انداختم
باز میتونم که کارما سر کنم دخترها تاجیکستانی خود دیگه میگم که بگاه میشود که уже همسایه ها اینش یک тарелка گونچ میگیرد میدره ایش یک тарелка هچی میاره تاجیکستان ایوخ سراونو اینم خیلی وطنی خودمون دوست داشتن در کار برای که همه یارو رفیقاتن شناساتن همسایه‌های خوبم خیلی همسایه های خوب دارم همسایه های بگیم که بهترین دارم اینم خیلی دینا بگیم که اشتبه آوردن اگرون این روز باشن خیلی پیرشکی علفی خیلی زنده باشن خداوند خیرشون قبول کنه رو در اینجا نخل اینا تر کرده که بدم چیشیدک نختا بگیم که دم کردن کلون شدن شروع شدن در اینجا قچکه و کدگی هم در اینجا پمیدار و زیلی نم خیلی او کردگی دخترها در اینجا دخترها گروخ شوربا اینا تیار شدک گروخ شوربا با مزه هر کشدگی چقدر که شما میدونین نمارو های تاجیکستان شدسته دخترها در اینجا اینمی پیرشکی ها را همسایه آوردن پیرشکی های گرمه که با مزه که او سمبوسه ها باشه سمبوسه های خیلی دیننگی قشماندگی بود انا ای کیکسش باشه چخیل که شما دیدین رقیه کیکس تیار کرد زریادی تلفونی ما مرد دیگه ما ویدیو کرده نتونستم انا ای با مزگی کیکس چخیل که دیدستین همشه خوردن امو قاکش مونده خیلی دخترها این شب قدر دخترها هرچی میتونین زیادتر بشینین زیادتر نماز خونین استغفار کنین صلوات فرستین دخترها این شب همه در برار میخواهم در حق ما هم دعاگو باشیم ما نیز در حق شما دعا میکنیم شب قدر خیر به همه شما مبارک باشد میخوام که همه شما تا سحر بشینین نماز بخونین خیر دخترها